Ovo je rezultat jučerašnjeg ratnog udara na jedan zdravstveni kompleks nedaleko od Tripolija. Jedna osoba je poginula, a 5 ih je povrijeđeno. Međunarodno priznata vlada za napad je optužila ratnog vođu Halifu Haftara. Svega nekoliko sati kasnije Haftarov glasnogovornik proglasio je primirje tokom muslimanskog mjeseca posta Ramazana. Proglašavamo prekid svih vojnih operacija s naše strane. Ako teroristi na bilo koji način budu kršili primirje, s mjesta će uslijediti žestok odgovor. One koje je nazvao teroristima zapravo su pripadnici oružanih snaga međunarodno priznate vlade. Ove sedmice vlada u Tripoliju optužila je Haftara za pokušaj vojnog udara. Nakon što se proglasila liderom države i prekinula mirovne sporazume, reagirao je i UN. Protivimo se bilo kakvim jednostranim mjerama koje bi mogle ugroziti politički proces. Haftar kontroliše istočni dio Libije. Prije godinu dana pokrenuo je ofanzivu na zapadni dio države i glavni grad Tripoli. Ipak, napredovanje njegovih snaga zaustavljeno je u proteklim sedmicama. Rat se mora zaustaviti. General Haftar neće pobijediti u tom ratu i neće završiti kao vladar cijele Libije. Libijci nisu 2011. ustali protiv Gaddafija da bi ga sada zamijenio neki novi diktator. I Haftar i vlada u Tripoliju primaju pomoć u oružju od drugih država, što dolijeva ulje na vatru u ovom sukobu. Među najbliže Haftarove saveznike spadaju i Ujedinjeni Arapski Emirati. Izvori bliski Al Jazeera kažu kako je visoka delegacija ove države u kojoj je bio i brat prestolonasljednika u utorak doputovala u Sudan, gdje se razgovaralo o nastavku pružanja pomoći Haftaru. Sudanski zvaničnici to negiraju. Ujedinjeni Arapski Emirati zagrizli su prevelik zalogaj, neprestano se miješaju u politiku jednog broja arapskih država. Moramo razumjeti da je Libija u ratu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Human Rights Watch u izvještaju objavljenom juče optužio je Ujedinjene Arapske Emirate za napad u kojem je u novembru poginulo 8 civila, a ranjeno blizu 30. Nije prvi put da Emirati koriste dronove u Libiji, ne mareći za civilne žrtve. Prošle godine general Haftar je Ramazan nazvao mjesecom džihada, ove godine mjesecom mira. Bez obzira na to hoće li primirje zaživjeti, njegove ambicije da cijelu Libiju stavi pod svoju kontrolu neće iščeznuti. Lejla Nezirović, Al Jazeera.